Hey my people, bimeze bite? Umuhungu wanyu Rafite hano ugarutse, none uje kukwereka uburyo wakoresha interineti ya MTN muri telefone za Airtel. Murabizi nyine ko bigora ariko njye mbazaniye uburyo bw'uko wabikora kandi bigakunda kandi biranoroshye. Kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye nta namwe utarukije urahita ubibona. Sasa twagiye. Uraza muri setting bisanzwe. Muri setting bisanzwe uhita uza hano hambere. Hano hambere handitse network and internet wakande. Nutuza hano hagatatu handitse sim wakande. Uhita uza hano hejuru kuri Airtel. Simukadi ya Airtel uyifunge nyine hano urahita ukanda kuri kano kantu uyifunge. Nurangiza wisubirira inyuma. Uhita uza hano kuri MTN uze kano kantu kaba kari off gutya uhita ukagira on. Hano uba usanga hameze gutya ukuntu bimeze kano kanya. Uhita ugashyira muri 3G only. Warangiza ugahita usubira inyuma noneho ugahita ugakanda hano hambere handitse ngo internet. Sasa ureba kano kantu ko hejuru umukuru nyine kavuga refresh, uhita uza ukagakandaho ugategereza simukadi ki refreshinga nyine. Refreshing ugategereza. Ubu sasa urabona ko byakunze ubu internet yawe ya connected. Ubu wajya kuri YouTube uko ubishatse. Wajya kuri YouTube gutya ukaza ugasacingamo ibintu ushaka, wenda Left Tech ukabisacingamo ugategereza nyine. Ndabona amarezo atarimo arakunda neza ariko tugiye kuri Chrome. Twigirira Google niho byahita biza wenda. Twandikemo wenda igiti.net. Tegereze gatoya. Urabona ko byaje rwose, internet imeze neza. Urabona ko byakunze nyine kandi ari yo MTN. Nakari simukadi ya MTN rwose imeze neza nta kibazo na kimwe ifite. Wowe kora subscribe, ukore like no muri comment umbwire ikintu naza wandike ikintu naza gukorera ubutaha. Ciao.